Сәлем достар, мен Титан Вадима. Бүгін іздеген арабтар сумасшедший работать бір мощный рейд деп. Мощный уже такой кептер. Скажем, быстрый. Нұсқасын қарайық. Танцуй пантера деген музыка тыңдаймын. Сол лайкта бар, мен бірінші оны лайктан көрдім. Постепенно, конечно, дотла несомненно, по кусочкам, по каплям, по венам, разливаешь себя так забвенно, каждая минута на счету не теряй. Если телефон лакпак, то время шум стоптер, надо тебе. Сука, в описании вот, что музыка танцует. Каждая секунда на свету не роняй, подними с пола, руки на грани фола, заразно как Эбола, она забыла слово, здрасте, как же не хватало в этом грязном мире счастья, мы давно забыли об усталости ненасти, на твоей власти, под моей мастью. Достали мне кастрюлю доску прям. И здрасте, снова здрасте, раскрыли свои пасти, готовые напасть, мне все равно класснее слазь, моя мать, слушай. 16 запилась, до свидания. Көп менің түрімді тек қана лайкта көре аласыңдар, мен тегі көбінесе түрімді көрсетіп тұрмаймын, сондықтан мені тек 60 лайкта көресіңдер. Эта девочка всегда прохладна, но внутри нее огонь и страсть. Она сочная, как маракуйя, она свежая, как хит премьера. Я всегда хотела ее такую, танцуй, пантера. Она смотрит на меня жадно, она хочет на меня напасть. Эта девочка всегда прохладна, но внутри нее огонь и страсть. Она сочная, как маракуйя, она свежая, как хит премьера. Я всегда хотела ее такую, танцуй, пантера. Мега она балтик орнын печестик пилеу тратты просто астртрис. История үлкен қылып отырайын. Осындай нормальный видеоға арналған Заработаю себе много лайков на карман. Не поверишь, я такой же растаман. Я вдыхаю клубы, тупо говоришь, что я болван. Говоришь, что я никчемный. Достал казымен жүрмейді. Не, каз көрсетем. Значит, хорошо, да. Не көрсетіп атқанымды білмеймін, просто алдым и көрсетіп. Ну а я-то тут при чем? Ведь в твоих мыслях те, кому за 30 за плечом. Ведь в твоих мыслях те, кто не работал палачом. Эти парни лишь тихони, ну а я был привлечен. И хватит, распускались слухи, мы по новой с тобой катим. Опускались руки, ты снимала свое платье. Ты кричала мне, что на все мне наплевать. Ты играла свою роль, и я доигрываю партии. Снова хватит. Достарына ұзақ күтті басқа видео толы. Сәлем достар, сәлем анонимас. Сәлем достар, сәлем бүгемен анонимас. Я достар, мен не істеп жатыр дейсің, мен өз видеома реакция жасап жатырмын. Одан қызық бады, өз видеома реакция ешқашан жасамаппын. Кеттік досынашайық. Ка?
Бәрін қараймен, бәрі ұзақ кетіп. Білмеймін ана. Бірақ 4 минутта қарап шығар. Надеюсь, еще. Мен қалай түсіретінімді көресіңдер. Мен өстіп отырам, түсіремін. Қараңыздар, 2 мобизон тұр. Так. Салам. Приехал. Қалай не атында жүреді сосын. Палка керек. Мечка деревянная. Достали основное видео, потом YouTube пацан, потом выживание. Безграничный разъяренный Ярик, разъяренный Ярик кутпаған жоқ уже. Там көп видео шығарып көремін, если что, мен Мен екінші этаж көтеріліп бара жатқанда риск ұйықтап қаласың, рахат. Кроватьта. Маған керек болды отыршы, екі дуракорды. Мен что-то дуракордарын көп түсірмейтін. Қазірден просто неден ютубқа саламын ғой, уже ютубқа саламын да, галереяда оны жүрсем, сосын памятен азаяды сосын. Мен содан не істедім, сөйтіп дуракорды жазалым, бірақ білмеймін қалай енді. Мен дуракордарын қышыл деп түсірмейтін дейді, бірақ шамалы қышыл айтты. Мен даусында итоге мына қатысырейін, бірақ мен шамалы даусын на видеода жай естіліп тұр. Мен білмеймін не екен, бірақ өзіңіз көресіздер, короче. Они мен даусым жай естіліп тұр, мен даусым қате естіліп тұрған сияқтыңызы. Обычно дейін мен не қаратқан сон даусын уже кішкейтін шығарсам, оның даусын уже қатты естіліп тұратын. Да, қазір шамалы сендерге менің даусымда наживить. Ладно. Казацорлық қалды. Ладно. Уже айтқанымды білем. Поздравляем. Нам. Хотя бы отдел меч бар. Если что, достар кеше ғана. Вот, енді мен 7 минут через где-то 2 минуттан кейін уже видеомды аяқтаймын, потому что мен максимум 10 минуттық түсіремін көбінесе. Бірақ кейде сендер қызық кетіп бара жатса, мен сендер 11-12 деп түсіремін. Бірақ қазір мен даже өз видеома қарай алмаймын, потому что қышылға айтаусын естілмей тоже. Мен же түсіріп болғасын не қараймын, өзім түсірдім. Ана жесін мен. Может, да? Это поздай. Ну такой не істеймін, даже играет ештеңе. Қарым, видеома басам. Білмеймін, еще бірақ мен бәрін деп пісіремін. Либо просмотр будет. Сосын бәрін ашамын. Бұл видеомыз аяқталады, бұл видеоны басындарда подписаться етіңдер. Сіздермен болған мен Жаси, және де екінші Жаси. Бәріне пока.